Inside. Ćao svima, dobrodošli u prvi unboxing na ovom kanalu. Imamo tu priliku da sada radimo unboxing jednog Samsungovog modela. U pitanju je Samsung Galaxy Grand Neo. Telefon je izašao februara ove godine. I što se tiče same kutije, standardna kutija za Samsungove uređaje sa drvenom teksturom. Napred imamo sliku modela, sa strane imamo neke osnovne podatke i fabričku oznaku. I to je više manje sve o kutiji. Imamo bezbednosnu nalepnicu. Ja sam je malo pre isekao. Kada otvorimo kutiju, samo malo. Kada otvorimo kutiju, odmah nam izlazi Samsung Galaxy Grand Neo, fenomenalan uređaj od 5 inča, tačnije 5,01 inč. Telefon ćemo staviti sad sa strane, malo ćemo kasnije nešto više o njemu. U nastavku, ispod telefona, imamo uputstvo za upotrebu, ali ko to koristi. Kasnije, to jest sljedeće što nam dolazi su slušalice. Jako fino što je Samsung dao slušalicu uz telefon jer ranije nisu imali običaj. Standardni 3,5 mm jack za mikrofon i stereo zvučnike, to jest stereo slušalice. Same slušalice imaju malo drugačiji oblik, znači nije običan krug, nego ima jednu kao malo ovdje izbupčinu. Ne znam kako to deluje u praksi, mada obećavaju mi da neće mnogo spadati i tome slično. Ovdje imamo jedno kao kućište malo sa dugmetom, verovatno služi za javljanje na telefon ili tako nešto. U suštini vidjet ćemo o tome nešto kasnije ili u nekom narednom klipu. To je što se tiče slušalica. Sljedeće što nam dolazi je USB kabel za povezivanje sa računarom ili nekim drugim uređajima. Kabel je inače bele boje i slušalice, čak i punjač je bele boje, što je možda bolja varijanta za ovaj telefon koji dolazi u beloj varijanti. Možda su za ove crne telefone, to jest tamno plave, mogli da daju nešto tamnije da bi se slagalo, ali u svakom slučaju kabel standardni, dovoljne dužine, bilo da koristite desktop računar ili laptop, pružit će vam udobnost. Nastavljamo dalje. Imamo ovdje punjač Samsungov, malih dimenzija, dosta lagan i veoma dugačkim kablom, tako da ćete slobodno moći da koristite telefon dok je na punjaču. Ja imam jedan slično ovakav Nokiin i prezadovoljan sam. Znači punjač ko punjač, samo da imamo, trebalo bi da brzo puni. I posljednje što nam dolazi je baterija za od 2100 mAh, što će pružiti napajanje za ovaj uređaj, nadam se, ceo dan. To je to što se tiče kutije. Samo da pogledamo da nemamo još nešto. Ne, dole nema ništa više, to je to. Sada da se vratimo na uređaj. Uređaj, to jest mobilni Galaxy Grand Neo, naslednik popularnog Grand telefona, koji veoma velike veličine, 5,01 inč, što bi značilo da je za 0,1 inč veći od Samsung Galaxy S4 telefona.
što se tiče operativnog sistema, Android verzije 4.2 Jelly Bean. Znači, klasika, pokreće ga snažan procesor za ovu klasu telefona, quad-core Cortex A7, koji radi na 1,2 GHz. Što se tiče memorije, telefon za sistem koristi 1 GB RAM, a vi ćete na raspolaganju imati 8 do 16 GB za skladištenje vaših fotografija, video snimaka i tako dalje. Naravno, ili 6 ili 8 ili 16, zavisno od modela koji uzmete. Mislim da ima 16, nisam siguran. Sa prednje strane, kao što vidite, imamo zvučnik za razgovor, imamo senzor za blizinu, čini mi se, jeste. Imamo kameru rezolucije VGA, što će pružiti sasvim solidne, što je ispunit će neke osnovne potrebe za video razgovore i tako to. Neće baš poslužiti za neki malo kvalitetni selfie, ali vidjet ćemo. Ekran kao ekran, čini mi se nima Gorilla Glass, ali nisam siguran. Fizičko dugme, standardno, i 2 touch dugmeta trenutno se ne vide, nisu osvetljena. Prednji dizajn je znači standardni Samsungov dizajn kao i do sada. Sa strane imamo dugme za pojačavanje i smanjivanje zvuka. Sa druge strane imamo dugme za zaključavanje i otključavanje. A sa zadnje strane imamo kameru od 5 megapiksela, LED flash, to jest blicem i autofokusom. Ko želi da snima nešto ovim telefonom, morat će da se zadovolji sa 720 piksela po visini i 30 frame u sekundi, što je, da kažemo, zadovoljavajuće za neke osnovne potrebe. Sa donje strane imamo micro USB port za punjenje i za povezivanje sa računarom i mikrofon. To je to što se tiče telefona. Da imamo samo još neke ostale specifikacije. Telefon izašao u januaru, to smo rekli. Kome ovih 16 GB ne bude bilo dovoljno, moći će da u telefon ubaci microSD karticu do 64 GB memorije. Takođe, što se tiče kartica, telefon koristi microSIM karticu, tako da ćete onu vašu standardnu morati da sečete da biste koristili telefon. Telefon je standardno opremljen Wi-Fi antenom. Postoji mogućnost hotspota, odnosno deljenja interneta, Bluetooth četvrta verzija Bluetootha. I što se tiče navigacije, moći ćete da koristite servise GPS i GLONASS, što je sasvim ok, a da u sve to slušate i FM radio. Što se tiče nekih osnovnih senzora, pa može se reći neka klasika za ovakve uređaje, podržava HTML5. I što se tiče baterije, standby modu bi trebalo da izdrži 430 časova. Relativno mnogo, nadam se da će to zaista i raditi tako. Što se tiče cene ovog uređaja, ona je 180 eura u Srbiji, i što je za jedan ovakav uređaj sasvim pristojno i adekvatno, da kažemo. Zašto je ovaj telefon dobar? Ovaj telefon je, da kažemo, dobar za ljude koji vole velike uređaje, za ljude kojima oni mali telefoni od 4 inča, 4,5 inča im ne odgovaraju, a opet ne žele ili nemaju novca da daju za nešto
bolji kao što je na primjer S4, S5 ili tako nešto. Jer ovaj telefon inače što se tiče ekrana ima rezoluciju od 480 piksela puta 800, što će mu pružiti neki sasvim solidan ovako prikaz slike na ekranu. I to je to što se tiče samog unboxinga. Sljedeće što ćemo snimati ovim telefonom je review. Da vidimo kako telefon radi, kako pokreće aplikacije, kakvu zaista kameru ima, to jest kakve fotografije i video snimke pravi. Inside.